أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. musidɓe julɓe tedduɓe, ɓaawo en yettude Allah subhanahu wa ta'ala o taguɗo en waɗi en bani adama, waɗi en julɓe juuluɗen e ɓurnaɗo tagefongo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanko e ɓeygure makko nden fow e sahabaɓe makko ɓen fow e kala wonɗo e laawol ɓeeɗo, yo Allah waɗu en e maɓɓe. mi toriki Allah yo Allah waɗan on fow moɗon jeyaɓe yimɓe aljanna. haray musidɓe julɓe tedduɓe, komi faalete annintinde hoore an awwalan wa akhiran, mi annintina musidɓe julɓe tedduɓe ɓen fow, kala ndaaruɗo oɗo e ndaaroyay oɗo e feƴƴinoyayɗo nde yewtere ɗo, yo Allah waɗu hara ko sabi Allah mi woni e feƴƴinirde yewtere nde. ko honɗum woni ɗum, Allah daalika deftere makko wo ko onon yo jiyaɓe an fantimɓe bonkiji waɗi boneji ha feƴƴiti, wowata on taƴo yurmede Allah nden, Allah ko yafotoɗo dendangal bakkatu. e aya go kadi Allah daali: wo watubu ila Allah, tuube ruttoɗon faade ka Allah jami'an on fop moɗon ayyuhal mu'minun, ko onon yo gomɗinɓe. ɗo hayna heferɓe nodda, na fasigiɓe nodda, na nafigi woni ko nodda, ko wiwɗo ko gomɗinɗo tigi tigi mu'min. wo tuube ruttoɗon ila Allah faade ka Allah jami'an on fop moɗon ayyuhal mu'minun, ko onon yo gomɗinɓe. fi honɗum jomi amen, wo la'allakum tuflihun, bela jo onon on malete. tuubugo rutto ka Allah no tawa e mandeji malede. o inni e aya go kadi: ya ayyuhallazina amanu, ko non yo gomɗinɓe, wo tuubu ila Allah, tuube ruttoɗon faade ka Allah taubatan nasuhan, hara ko tuububu ye laaɓuɗo. asa rabbukum, no jorta ka joobi mon no tañƴina, an yukaffira ankum sayyi'atikum, nde o yafoto bakkatuji moɗon ɗin, wa yudkhilakum, o naada on jannatin aljannaji tajiri har hino ila min tahtiya, sengole majje al anharu, canɗi, cangol beere, cangol ndiyam, cangol kosan e cangol njuuri. ɗiɗo fappu wonande onon ɓe gomɗinɓe wannoɓe bakkatu tuubi ruttika Allah subhanahu wa ta'ala. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e maaki: wallahi mi wondiri Allah, inni la astaghfirullah fil yawmi wal layla aksara min 70 marra. mi wondiri on mo wonki a woni e juuɗe mum, min Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tawayɗo Allah yaafike lam bakkatu ko mi ardini e ko mi sakkintini, nyande be nyande mi tuuba mi rutto ka Allah ɓuri nde laabi 70. e filla yegoɓe maaki: nyande be nyande mi tuuba mi rutto ka Allah ɓuri nde laabi 100. si tawi ɓurɗo moƴƴude tagefo ngo, tawata kala heɓoyeyɗo aljanna ko be iwtira ɓaawo oɗo tuubi ruttike ka Allah nyande be nyande ɓuri laabi 100. haray enen ko jelu hanuɗen waɗugol. ɓaawo ɗum ɗo foppo kadi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e maake hadis, Allah subhanahu wa ta'ala wadali: yabna adam, wo ko ayyo ɓingel adam, law ataytani bi qurabil ardi khataya, wo sa aroyi ka anga hiɗa rondi leyɗele jeɗɗi e kammulɗe jeɗɗi bakkatu, summa laqitani la tushrik bi shay'a, kono non hara e nder ɗin bakkatuji ɗon fof shirku dey ala nder ton, laqituga bi qurabiha maghfira, min kadi mi jaɓɓorte leyɗel ɗen jeɗɗi e kammul ɗin jeɗɗi fappo yaafuye, wala ubali, hara kadi hay hunde mi haajaka. fi honɗum Allah inni shirku on ɗum ɗon o yaafotako. wa man yushrik billah, kala on sirkanɗo Allah, faqad harrama Allahu alayhi aljanna, haray Allah harminanimo aljanna, wa ma'awahu nnar, werde makko, ruttorde makko, ñiɓirde makko ko yide jahannam, wa ma lizalimin, ala naɓen toñoɓe min ansar, ballo mon walla ɓe yaltinoɓe e nder yiite ngen ɓawɓe maydude e shirku. Sheikh Luqman oɗo
Cheikh Luqman alayhi salam oɗo nde o joɗɗino ɓiɗɗo makko on himo wajademo ko fuɗɗorno o yini ya bunayya ko yo ɓingel an wa iz qala Luqmanu libni janti andite tuma de Cheikh Luqman wi'anno ɓiɗɗo makko on wa huwa ya'izuhu tawi himo wajademo ko ɗum hino hani wonde ka goɗɗo joɗɗina ɓeygure nden tentini ɓiɓɓe ɓen wajoɓe annintinaɓe Allah hulɓiniraɓe Allah weltiniraɓe anatal aljanna hulɓiniraɓe yiite jahannama anda ɗum ɗo no woodi si a waɗi ɗum ɗo ko moƴƴere wodanma sa waɗi ɗum ɗo ko bakkatu woni ko wodanma andina ɗum fayɓe ɓen hiirida e maɓɓe yewtida e maɓɓe gundoda e maɓɓe yaltida e maɓɓe fijida e maɓɓe harana sonkugol tun ñaaɗa sonka ɗum ko wonde kono ko ɓuri hanude ko ɓuri e moƴƴude kon wonde hara ko nin woni ko on tigi wondirta e maɓɓe jon non oɗo Cheikh Luqman ɓay o joɗɗini ɓiɗɗo makko on o yini ya bunayya wa iz qala Luqman libni wa huwa ya'izu ya bunayya koy yo ɓingel an la tushrik billah mi turikema mi jeejima wata asirkan Allah waaju makko aranu on ko adi wasiyade ɓiɗɗo makko on ko yini la tushrik billah mi turikema mi jeejima wata asirkan Allah a inna e ɓiɗɗo on landiti fi hon ɗum baba en wata mi sirkan mo o yini yeso ɗon inna shirka andude no shirku kafidugol Allah e goɗɗum rewidugol Allah e goɗɗum hoɗorgol goɗɗum hara hina Allah ala wawɗo arsikude si wona Allah ala kadi dandayɗo si wona Allah ala renayɗo si wona Allah ala dandayɗo si wona Allah ala wurnayɗo wara si wona Allah ko Allah petto woni ko o taguma waɗugol bakan hino harmi waɗugol piɓi hino harmi lotagol nasi hino harmi yewgol ndaaro hino harmi ɗiɗo fop ko shirkuji ɗi Allah yafotako si on tigi maydi e muɗum o yini o inna shirka andude ne shirku o la zulmun azim mi wondi ɓiɗɗo an ɗum ko toñe mawnude Allah tagima kanko tun o wurnima kanko tun o waɗanima nene baba kanko tun o waɗanima ɓiɓɓe ɓeygo e moodi kanko tun kanko petto woni ko arsi kama ko nun ƴettata goɗɗo ngo bakidiramo kanko Allah taguɗo on tun e kanko e kañum konko o tagi hay goto e meɗen kadi ala yiɗuɗo shirku hay goto e meɗen yiɗa tawdugol gorko e ɓeygu muɗum ka dankima ko ɗum wiyete shirku a yiɗa kafidude ɓeyguma e goɗɗo goo fi honɗum ko an tun woni ko innori jonnon ko honɗum ƴettata ko Allah tagi karamo ko batini ma ceernojo ma karamokojo ma ustasjo ma tedduɗo bakidira on ɗon e on Allahjo taguɗo kammuli leyɗele jeɗɗi tagi kadi kammuli jeeɗiɗi o Allahjo tawata o hato jina hay goto e meɗen eɗen ala hay goto sina en fop meɗen heɗen hato jine Allah o mara nene o mara baba o mara ɓiɗɗo o mara ka o fuɗɗi o mara ka o haaɗi huwal awwal kanko woni fuɗɗuɗo bilabtida kanko woni arano mo maraka fuɗɗi kanko woni sakkitiɗo mo maraka haaɗi huwa zahir wal batin ko kanko woni feeñuɗo suuɗiɗo wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah non e dow kala hunde kanko ko wawɗo ko hattanɗo ko o kempinɗo bawgal joni non nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki kullu ibnu adam khatta wo kala ɓingel adama ko faljay ɗum ko woopay ɗum ko waɗay ɗum bakkatu wa khairul khatta'in ko ɓuri moƴƴude e faljayɓe ɓen fof wo attawwabun ko ɓen tuubayɓe rutto ka Allah anda waɗi bakkatu fewta kadi Allah inna Allah mi bonnima Allah mi torikema kadi yafola wo ko ɓeɗo ɓuri e moƴƴude joni noon yewtere anden haray hino woodi du'a si goɗɗo waɗi bakkatu mo o jangata o torora Allah o fewta Allah o wulla yeeso Allah o ninsa ko waɗani kon o toro Allah yo Allah on accamo o ƴetta décision ferme o yiltotako e ɗum ɗon o wattata on bakkatu ɗon sa duumike e oɗo inchallahu Allah subhanahu wa ta'ala o yafatoma bakkatuji ma jani e tosoki suuɗiɗi e feeñuɗi ko anduɗa fimum e ko anda fimum si wona haqqe goɗɗo siɗa jogi haqqe goɗɗo a jonnitaymo siɗa jogi haqqe goɗɗo a jonnitaymo haqqullahi yu'fa wa haqqul ibadi la yu'fa haqqeji Allah ɗin kanko ko o yafotoɗo kono haqqeji jiyaɓe ɓen ko be jiyaɓe woni ko yafanoma du'a on non ko hombo ɓeynamo du'a tawba du'a fi tubugo rutto ka Allah bani adama yo duumo e oɗo ka sujjuɗa ɗon duumoɗa oɗo ka nder tayyama duumoɗa oɗo si a salmini waɓutu on duumoɗa e oɗo hakkunde noddinandun e darnandu ndun duumoɗa e oɗo si imamu on gaynanama darnede
mamon habbirde dumoɗa e oɗo sa innike e jemma juulugol naafa dumoɗa e oɗo tentinika sujudu ma dumoɗa e oɗo saka waɗugol ma witiri aɓanti juuɗe maɗe toroɗa Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah ho yaafoma ko ɗum adami yangude du'a on si goɗɗo sujjiga leydi ko yayi ɓantade wo du'a uji tati wata o accuɗi no tawa e muɗum Allahumma arzuqni husnal khatima Allah mi torikema arsikam battane moƴƴo Allahumma arzuqni tawbatan nasuhatan qabla al maut Allah mi torikema arsikan tubu biye laaɓuɗo ko adimi mayde mi fuɗɗito Allahumma arzuqni husnal khatima Allahumma arzuqni tawbatan nasuhatan qabla al maut oɗo so gayni oɗo o watta honɗum kadi Allahumma ahyini ma alimta al hayata khayran li wa tawaffani iza kanat al wafatu khayran li Allah mi torikema wurna fodde ɗan gurna hino moƴƴanilan Allah mi torikema ƴettitan nyande tawata ko mayde nden woni ko moƴƴanilan yo Allah wurno en fodde gurna no moƴƴani en Allah men torikema ko an andi ko wirni hiɗa andi ko men tagirɗa men hiɗa andi ko moƴƴani men men anda ko moƴƴani men ko an andi ko moƴƴani men ka gurnan e ka lakara nyande tawata ko mayde nde woni ko moƴƴani men Allah men torikema surtu pittali amen nden nyande du'a on du'a ut tawba on tigi wi'a Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa ataraftu bi zambi faghfir li zunubi kullaha innahu la yaghfiru zunuba illa anta astaghfiruka min jami'i zunubi wal khataya wa atubu ilaik haray du'a on miɗo windi mo dow ka video ɗo sa tappi ɗon tun ayi'ay miɗo windi on du'a on ɗon fi kala faalaɗo windudemo fi kala kadi faalaɗo feƴƴinoydemo fi kadi faalaɗo gollitirde ma faalaɗo mo hunjade mi fillito du'a on Allahumma ya an Allah antal maliku ko awwoni lanɗo on tigi tigi laamiɓe ɓen fo ko sama kala kono lanɗo tigi tigiji on ko an Allah la ilaha ala reweteɗo e gonga nafa rewɗo on lorra mo rewari on illa anta si wona an Allah pet haraɗa fiɓi ɗum ɗo ko ɗum ɗo kadi woni ka ɓernde ma anta rabbi ko an woni joomi an ko an woni jeyɗolan hay goto jeyalan si wona an wa ana abduka min komi jiyangel ma komi maccungel ma komi kurkado ma komi buydijo ma ko tagirɗalan ko fiyo mi rewe ko ɗum woni wa ana abduka komi jiyaɗe zalamtu mi toñi nafsi hoore am ko ɗum woni irritagol ngo zalamtu mi toñi nafsi wonki ankin fittando andun sabu faggitagol bakkatuji sabu yawtugol keeri ɗi innuɗa wata mi yawtu sabu memugol ko innuɗa wata mi memu sabu ndarugol ko innuɗa wata mi ndaru sabu heɗagol ko innuɗa wata mi heɗo sabu nyamugol ko innuɗa wata mi nyamu sabu yargol ko innuɗa wata mi yaru zalamtu nafsi mi irritike mi toñi wonki ankin wa ataraftu bi zambi Allah mi irritike kadi bakkatu mo mi waɗi on pellet mi waɗi bakkatu mi wujji mi feni mi jeeni mi jatti mi waɗi bakkatuji ɗi on fow ko ɗum wa ataraftu bi zambi mi irritike bakkatu an on kadi joni noon faghfirli Allah mi torike ma yafola Allah mi torike ma yafolan yafoɗalan kadi zunubi bakkatuji an ɗin kullaha ɗi foppu majje ɗi anduɗa ɗin fow e ɗi mi anda ɗin fow suuɗi ɗin fow e feeñu ɗin fow janɗuɗi ɗin fow e fanɗuɗi ɗin fow komi tewi mi waɗi e komi falji mi waɗi e komi anda kadi mi waɗi ko ɗum woni faghfirli mi torike ma yafolan zunubi bakkatuji an ɗin kullaha ɗi foppu majje hikki yeso ɗon ka du'a honɗum innahu ko woni fi la yaghfiru zunuba ala wo yafotoɗo bakkatu illa anta si wona an Allah ko komi waɗi ɗo si a yafikelan ɗum ɗo fow ko an petti woni yafotoɗo si a lettirilan ɗum ɗo ko sabu nun ɗalma ɓay mi woopi mi falji mi haɗama mi salike haɗitade mi innama yo mi accu mi salike accugol mi innama ɗum ɗa wata mi waɗu mi tewike pas mi jumpi mi waɗi jon non Allah mi irritike ala kadi wawɗo yafade ɗum ɗo si wona an Allah mi torike ma yafala si ɗon gasi ko hikki ɗon wo astaghfiruka miɗo tuuba rutto kama
min jamii immorde dendangal azunubu bakkatuji wal khataya e palje ko mi waɗi kadi ɗinɗo fop mi juubo rutto e kama wa atubu ilayka miɗo tuuba rutto e ma astaghfiruka miɗo tuuba rutto min jamii immorde dendangal azunubu bakkatuji wal khataya e palji wa atubu ilayka miɗo tuuba rutto e kama an Allah mi torike ma yafola haray ko du'a onni duumoɗen e makko bimbi e kikiɗe jemma e ñalorma fofago e arsirango ka nder julde maka wona nder julde si a salmini kadi a gayni wadde zicruji ɗin fof ɓantu juuɗe maɗen toroɗa Allah ka sujjuɗa ɗon toro Allah sa gayni tayyaw ado a salminde toro Allah wiya Allahumma anta almaliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa ataraftu bi zambi faghfir li zunubi kullaha innahu la yaghfiru zunuba illa anta astaghfiruka min jami'i zunubi wal khataya wa atubu ilayk. wa akhiran ka sakkitode mi toriki Allah rabbus samawati wal ardi o ɓantuɗo ɗi kammuli weƴƴiti ndi leydi waɗi en e mofte ɓurɗe moƴƴude e moftaje mofte Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. yo Allah yaafo en dendangal bakkatu ko waɗuɗen foti hiɗi janɗi foti hiɗi fanɗi yo Allah yaafo en foti hiɗi suuɗi foti hiɗi feeñi yo Allah en yaafo en foti en falju foti en tewi mi toriki Allah yo Allah en yaafo en mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala kala waɗɗo bakkatu duhiɗo e suddiɗo paykun e mawɗo wuruɓe fatiɓe julɓe ɓe fop yo Allah yaafo on fop moɗon dendangal bakkatu yo Allah wattitan en bakkatuji ko waɗɗen kon fop waɗana e moƴƴere. mi toriki Allah yo Allah arsuki en tuubugol laɓɓinana Allah ko adi mayde nden iɗɗude en. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah ho yaafo en ka kaburuji meɗen nyande surroɓe arti yo Allah wurnu en haka gurna moƴƴani en. Allah mi torike ma nyande tawata ko laakara woni ko moƴƴani men. Allah mi torike ma ƴettitumen nden nyande. Allah mi torike ma wata waɗu geɓal yiite e nder ɓalli amen menen e ɓeygureji amen e dendangal mawɓe amen fap e julɓe dendangal julɓe fap wuruɓe fatiɓe. mi toriki Allah yo Allah yaafo mawɓe meɗen yaafo mawɓe Fuuta Jallo ko ɓe hawrodirno e sawaba yo Allah yoɓirɓe natal aljanna kala ko ɓe wopuno yo Allah yaaforɓe sabu yurmede makko ne. goɗɗo ko natiroyte aljanna ko sabu yurmede Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah okku en aljanna sabu yurmede makko ne. yo Allah tawɗi ɓalli meɗen geɓal majji ko jannatul firdausil a'la. yo Allah dandu en tawata ɓalli meɗen ni ko geɓal yiite jahannama. yo Allah laɓɓinan en golleji meɗen ni ka kongol e ka kugal. allahumma arzuqna al ikhlasa fil qawli wal amal. allahumma arzuqna tawbatan nasuhatan qabla al maut. allahumma arzuqna husna al khatima. allahumma arzuqna husna al khatima. وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أريم أننا إن شاء الله جانغو كو جمع ñalaande ɓurde moƴƴude jumaaje ɗen e ñalɗi ɗin kan ñalaande ɓurde moƴƴude e ñalɗi ɗin fof ko ñalaande juma koye ñalaande bammen adama taga o tippina kadi ka leydi ga kadi haray dargal ngal kadi ngal darotako sina e ñalaande juma. kala moƴƴere ko woni jemma juma e ñalorma juma yo Allah waɗu geɓal meɗen. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah moƴƴinan en leydi meɗen ndi lagine. yo Allah waɗu laggine hara ko leydi dogantendi wona leydi dogetendi. yo Allah waɗu lagine hara ko leydi dogantendi wona dogetendi. yo Allah waɗu lagine e dendangal leyɗe julɓe ɓen fop hara ka dogante wona ka dogete. yo Allah okkore lamɓe fewɓe nunɗuɓe huloɓe Allah yiɗuɓe leydi ndi yiɗi ɓiɓɓe leydi ndi fonnaɓe ɓiɓɓe leydi ndin. yo Allah waɗu en enen kadi laamateri fewndi nunɗudi hulori Allah yiɗudi lagine yiɗi ɓiɓɓe lagine foppo yangantoɓe fi lagine hara wona yangayɓe lagine e ɓiɓɓe lagine ya rabbal alamin. rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kaseera. wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. haray en jango si tawi jon jango jaɓi siko aksu muɗum kadi mi toriki Allah yo Allah fottindino en ka aljanna makko ɓurɗo towde wondude ɓurɗo moƴƴude e tageefo ngon.